مسيرنا اللي انت باسمه تتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون ترتينك في السماء يقدر في الارض. سلام عليك ماريا بالغراتس ممليا الملايميك ان بيركا ان دوست النسام بيرك الفروت الجفتيك جسوم. Gloria للمسير وللابن وللاسبيرتو سانتو. مسيرنا اللي انت في السماء تتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون ترتينك في السماء يقدر في الارض. سلام عليك ماريا بالغراتس ممليا الملايميك ان بيركا ان دوست النسام بيرك الفروت الجفتيك جسوم. Gloria للمسير وللابن وللاسبيرتو سانتو. مسيرنا اللي انت في السماء تتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون ترتينك في السماء يقدر في الارض. سلام عليك ماريا بالغراتس ممليا الملايميك ان بيركا ان دوست النسام بيرك الفروت الجفتيك جسوم. Gloria للمسير وللابن وللاسبيرتو سانتو. مسيرنا اللي انت في السماء تتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون ترتينك في السماء يقدر في الارض. سلام عليك ماريا بالغراتس ممليا الملايميك ان بيركا ان دوست النسام بيرك الفروت الجفتيك جسوم. Gloria للمسير وللابن وللاسبيرتو سانتو. مسيرنا اللي انت في السماء تتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون ترتينك في السماء يقدر في الارض. سلام عليك ماريا بالغراتس ممليا الملايميك ان بيركا ان دوست النسام بيرك الفروت الجفتيك جسوم. Gloria للمسير للابن وللاسبيرتو سانتو. مسيرنا اللي انت في السماء تتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون ترتينك في السماء يقدر في الارض. سلام عليك ماريا بالغراتس ممليا الملايميك ان بيركا ان دوست النسام بيرك الفروت الجفتيك جسوم. Gloria للمسير للابن وللاسبيرتو سانتو. الفيم والبزونية البابا مسيرنا اللي انت في السماء تتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون ترتينك في السماء يقدر في الارض. سلام عليك ماريا بالغراتس ممليا الملايميك ان بيركا ان دوست النسام بيرك الفروت الجفتيك جسوم. Gloria للمسير للابن وللاسبيرتو سانتو. اتيوم مولاي المستريح تدين يستريو في الباچي. وتبقى المطافو دولة لقطانا مدوار جسوة وكريستية إذن كلن كيف رجلين أمنا مريم وبخلا تيمي عن دون المومنتي تطالب أنا أدن يهدو شي أسبتي من الخيا
tas-serv Talla Dom Michele Attart. U għalhekk illum ukoll anke se nagħmlu riflessjoni fuq id-devozzjoni ta' dan il-saċerdotek Twajjib Qaddis li kellu lejn il-Madonna ta' Pino. Kellu rabta sħiħa ma' dan is-santwarju, xewqa tiegħu kienet ukoll anke da' s-santwarju, ikollu ħafna wkoll anke persuni madwaru li jkunu dedikati propju għal din devozzjoni. U għalhekk magħna llum għandna lil Fader Gerald Buħaġar, rettur ta' da' s-santwarju, li se jkellimna propju fuq dan l-aspett mill-ħajja ta' Dom Michele. Aħna li s-saċerdoti li kellna x-xorti li Dom Michele Attart kien anke direttur spirituali. Ngħid għalija kien direttur spirituali kemm meta kont fil-Minor u aktar is-seminarju Maġġuri. Dom Michele Attart kull meta kien jitħadded dwar il-Madonna, l-ewwel qabel kollox kien iġib dan l-eżempju u jgħid żewġ namrati li jħobbu tassew lil xulxejn ikunu attenti fl-irqaqat ta' xulxejn. Il-berdej kemm ilhom li bdew jiltaqgħu jibqgħu jiftakru kollox. U kien jaqleb imbagħad dan id-diskorsu kien jgħid u jekk aħna inħobbu tassew lil Marija, ir-rabta tagħna magħha, r-relazzjoni tagħha trid tidħol ukoll fl-irqaqat. Mhux biss nagħmel l-affarijiet jew niċċelebra l-festi l-kbar tagħha meta jiġu għax qegħdin fil-kalendarju liturġiku, imma jeħtieġ li nsiru nafu nuru l-imħabba tagħna lejn il-Verġni Marija fl-irqaqat. Kif tafu Dom Michele kellu imħabba speċjali lejn ta' Pino. U fost l-affarijiet li waqqaf kien il-ġim talb u il-group, prayer group Madonna ta' Pino. Il-ġim talb kien jgħid għaliex aħna importanti li l-żgħażagħ tagħna indewquhom iż-żbuħija ta' Pino. Għax meta jkollhom bżonn jafu fejn ħajsibu il-paċi li hawn fis-santwarju ta' Pino. L-istess ħaġa l-grupp, prayer group Madonna ta' Pino, mhux biss kien jinsisti biex jitolbu hawnhekk, imma wkoll kien jagħmlilhom talks żgħar biex dan il-mument iskun ukoll mument ta' tagħlim. Interessanti kif propju is-sena nar it-8 ta' Settembru irċivejt hawnhekk ittra maħruġa mill-Pami f'isem il-Papa fejn qegħdin jitolbu biex fis-santwarji Marjani ma jibqgħux biss post tal-liturġija u tad-devozzjoni popolari imma wkoll isiru post jew aħjar skola Marjana fejn aħna anke lil-lajċi natuhom laqat tagħlim Marjan san. U bil-kelma san jifhem il-Pami tagħlim Marjan Bibliku. Għaliex qegħdin ngħixu propju fi żmien fejn qed jimbtu ħafna gruppi taħt it-titlu ta' Marija imma huma kollha gruppi anti-ekklezjali u anke anti-Papa Franċisku. Ħanejt xi punti li Dom Michele kien kiteb fil-1998 dwar
iż-żjara tiegħi f'Tapinu. Id-devozzjoni popolari f'Tapinu timmatura il-fidi tagħna. Żjara f'Tapinu terfalna lejn is-sopranaturali. L-ambjent ta' barra u s-sempliċità ta' ġewwa jgħinuna biex ninġabru u nirriflettu. In-natural jerfani lejn is-soprannaturali. Żjara f'Tapinu tenna nisimgħu lill-Alla. Aħna ninsabu storduti u bbumbartjati minn ħafna ħsejjes u wilħna bir-riskju li nitilfu il-veru leħen. Illum għandna kollegamenti ma' kemm stazzjonijiet irridu fid-dinja. Jonqosna kollegament wieħed li hu essenzjali: il-kuntatt ma' Alla. Żjara f'Tapinu tenna nsibu is-serħan u l-għajnuna fil-problemi tal-ħajja. Hawnhekk inħossu lill-Alla fil-qrib, qrib l-Ewkaristija u qrib f'Ommu Marija. French jurina li l-bniedem tal-lum għandu jfittex skop u sens fil-ħajja. Dan l-iskop isibu f'Alla permezz ta' Marija. Ix-xebba Carmela Grima u ż-żagħżugħ Franġisk Portelli semgħu il-leħen ta' Marija. Huma nies sempliċi, imma kienu għorrief aktar minna li jidrilna li aħna nies ta' moħħ miftuħ. Kienu avanzati aktar minna, avalja ma kellhomx l-advances. Żjara f'Tapinu tenna niftħu qalbna. Niftħu qalbna ma' Alla. Tant aħna okkupati u iddubjati b'elf ħaġa li ma nagħtux spazju lil dak li hu divin. Iżda hawn inħoss il-bżonn li nammettu il-limitazzjonijiet tagħna u nagħtu każ tal-kliem ta' Kristu li jgħidilna mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Żjara f'Tapinu iġġielna nħossu il-ħtieġa tat-talb. Mingħajr ma trid hawn tħoss il-bżonn li tinżel arkubtejk u titlob fi skiet. Għalhekk Tapinu sar u hu ċentru ta' talb. It-talb u n-nifs tar-ruħ huwa s-sinsla tal-ħajja spiritwali. Kull kriżi ta' fidi hija qabel xejn kriżi ta' talb. L-esperjenza turina li kull sforz biex nirranġaw id-dinja, insaħħu il-familja, insolvu l-problemi taż-żgħażagħ, dawn l-isforzi kollha jfallu jekk jonqos it-talb. Dummi kien imbagħad jgħaddi għas-sens ta' rikonoxxenza li għandu ikollna lejn Alla. U jgħid żjara f'Tapinu tispirana biex ngħidu grazzi lill-Alla. Il-ġrajja Tapinu ma seħħitx darba u spiċċat. Il-ġrajja f'Tapinu għadha sseħħ kull jum, kull darba li aħna immorru hemm. Illum qegħdin nieħdu kollox for granted u forsi tlifna s-sens tal-gratitudni. Hawnhekk inħoss li rrid ngħid grazzi lill-Alla ta' kull ma tani
u kull ma tani jatini fuq l-eżempju ta' dik it-tfajla ta' Nazzaret li jolliet leħina biex tagħti foħrija lill-Alla bil-Magnificat. Ruħi tolli b'tifħir il-mulej għax ħwejjeġ kbar għamel miegħi is-setani. Żjara f'Tapinu tenna nwettqu ir-rieda ta' Alla. Marija femet il-pjan ta' Alla u wettqitu f'ħajjitha u stqarret hawnija il-qaddejja tal-mulej ikun minni skont kelmtek. Ir-rabta tagħha mar-rieda ta' Alla waslita sa fuq is-salib. Marija, il-mara tad-dolur, tressaqna għand Kristu li hu l-bniedem tad-dolur. Ejtenna nerfgħu u nħadnu s-salib. Tallimna tan-niket ilena u taf tbiddel is-salib fil-ferħ. Żjara f'Tapinu twassalna għand Kristu. Aħna meta mmorru għand Marija ma nieqfux hemm. Marija hija l-għaxer li turina u twassalna għand bina Ġesu u tgħidilna għamlu dak li jgħidilkom hu. Għaliex huwa it-triq, il-verità u l-ħajja. Hawnhekk għandu espressjoni qawwija Dum Mikiel meta jgħid żjara f'Tapinu tista' tkun għalija l-aħħar ċans. Tħossok tajt qalbek qed tfittex is-soluzzjoni u ma sibtiex. Ħabbatt il-bibien kollha u kollox bqajt baqa' f'wiċċek. Ippruvajt l-esperimenti kollha u kollox ta' xejn. Tibżax. Baqalek l-aħħar ċans. Ipprova l-aħħar esperiment. Ejja għand Marija. Ma nwerdikx xi magics. Imma natik garanzija min jersa għand Marija ma jerġax lura bidejh vojta. Żjara f'Tapinu tenna nixelu xema. Mhux biss nixelu xema quddiem ix-xbija tagħha, iżda nixelu xema biex naraw lilna nfusna fil-fond ta' qalbna. Hawn nimtlew bid-dawl tal-fidi u minn Tapinu noħorġu imdawlin biex indawlu l-ambjent ta' madwarna. Hawnhekk jidher fl-aqwa tiegħu l-ispiritualità ta' Dum Mikiel jiġi flajn f'dan is-santwarju biex jitqawwa, biex jimtela bid-dawl, imma mhux biex iżommu għalih, biex imbagħad imuru waslu lill-oħrajn. Veru, is-soċjetà fija ħafna dnubiet soċjali, divorzju, abort, eutanasja. Imma dawn kollha huma sintomi u frott tal-mart spiritwali li hemm fil-bniedem. Għalhekk is-Santwarju ta' Pinu fil-kliem il-Papa huwa il-klinika spiritwali fejn Marija toffrilna kura għal ġrieħi tagħna kemm tal-ġisem u kemm tar-ruħ. Marija tenna nirranġaw ħajjitna. Insibu l-boxla jekk tlifna d-direzzjoni ta' ħajjitna. Norjentaw ħajjitna biex ninataw fil-ħidma tal-apostolat,
fil-ħidma tal-volontarjat, fil-prayer groups u f'xi tip ta' vokazzjoni konnessa mal-ġrajja f'Tapinu. Niftakru u stedina. Il-ġrajja f'Tapinu għada s-seħ kull-jum. F'Tapinu hawn id-dirajn miftuħa ta' Marija lesti li jilqgħuk. Hawn id-bissima ta' Marija li tħennik. Dan huwa fil-qosor dak li kien jemmen tassew u jgħix Dom Mikiel f'dan is-santwarju. Nagħlaq biss bl-aħħar testament tiegħu. Għadni niftakar meta bdejna fil-98 il-velja tal-Assunta fuq it-Suntier dik kienet ċewqa kollha tiegħu. U kien ried li din issir barra u mhux fuq ġewwa propju biex inkunu xhieda ta' kif anke iż-żgħażagħ tagħna kapaċi jiċċelebraw il-festi Marjani. Dakinhar niftakar konna biss b'40 ruħ hekk bidiet il-velja. Illum għall-grazzja t'Alla nkunu eluf il-fuq minn 1800-2000 ruħ. Imma ma nħarsux lejn in-numri. Dakinhar Dom Mikiel kien beda huwa wkoll iġorr id-batija tal-mart tiegħu. Kien mobbi bis-salib u ma setax jiġi għal din il-velja l-aktar velja li kien ilu jistenna. Kien ilu jitħaddit miegħi fuq din il-velja kont għadni Ruma jien fuq xi sentejn. Fatti l-ewwel velja kienet saret traduzzjoni u arranġajna fuq dik l-istess velja li jissir ġewwa Santa Marija Maġġore. U dakinhar kien tani diskors biex naqrah. U itemm id-diskors tiegħu u forsi dan nistgħu nagħmlu eżami anke tal-kuxjenza tagħna. Itemm dan id-diskors tiegħu b'dawn il-kelmiet u jgħid jien nistqar pubblikament li fid-dbatijiet kollha tiegħi insejb is-serħan meta niftakar li kull meta ġejt mitlub biex nagħti l-għajnuna tiegħi fis-santwarju tal-Madonna dejjem wettaqt dak kollu li talbuni nagħmel. Jispiċċa jgħid il-ferħ ta' qalbi hu li jiena ħdimt f'dan is-santwarju ta' Pina.
Jina għamiltek dawl għal-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fil-art tasal. U Alla għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek il-bini sultan. Ġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejken tiegħek. Inżel bil-muntanji slim lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja. Ħares id-dritt tal-imsejken, isalva l-fqajrin u jrażżan lil-min jaqishom. Ħajdum kemm iddum ix-xemx, kemm idum il-qamar minn żmien għal żmien. Jinżel bħal xita fuq ir-raba maħsud, bħal ħalba xita li saqqi l-art bil-għaġġ. Jumu l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan il-bahar sa bahar u mixmara satru fil-art. Quddiemu jitbaxxew l-dewwa tiegħu, dawk li huma kontrih it-trapp jilaqu. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Islaten ta' Xeba u ta' Saba għoljiet jġibulu. Imuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu, Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien jiena għamiltlek dawl tal-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tasal. Il-mulej jisalva lil-fqajrin u jeħlisom mill-moħqrija. Għaxu jeħles lil-fqir li sejjaħlu u l-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Jeħlisom mill-qer u mill-moqrija, demmu mażis u d-dimajneħ. Ħajjejx is-sultan għal dejjem, jingħata lilu id-deb ta' Xeba. Ħajjitolbu għalih dejjem u jberkuh il-jum kollu. Ikun kotran il-qamħ fuq l-art, jolla sal-ċaċet tal-oljiet. Ikun il-frott tiegħu bħal-Liban, iħadru l-ċuq bħal-ħaxix tar-raba. Is-sum jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm idum ix-xemx. Bih jitbirku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħini. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-aġeb. Imbirek għal dejjem l-isem imsebbaħ tiegħu, timtella l-art kollha bis-sebb tiegħu. Amen, amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien il-mulej isalva l-fqajrin u jeħlisom mill-moħqrija. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Niżżuk ħajr mulej Alla li tista' kollox, li kien tu kont tal-li ħadd il-qawwa l-kbira tiegħek u bdejt is-salta. Il-ġnus imtlew bil-kotra imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Lil-qaddisin u lil dawk li jibżgħu minn ismek kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-setta tal-Missija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna li lejl u nar jixlijhom quddiem Alla tagħna. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xejn ma ożżew ħajjithom hekk li ħadu saħansitra il-mewt. Għalhekk kif irħu smewiet u intom li tamru fihom. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Wara li naddaftu rwieħkom billi qattu għall-kelma tas-sewwa biex ikolkom tas-sew l-imħabba tal-aħwa, ħobbu lil xulxin b'qalbkom kollha u b'qawwa kbira. Intom twelidtu mill-ġdid, mhux minn nisel li jitħassar, imma minn nisel li ma jitħassarx bis-saħħa tal-kelma ta' Alla li tgħix u tibqa' għal dejjem. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollhom ħdura iqedni. Xejn ma jonqosni. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej xebba lil dawk li huma bil-ġuħ tal-ġustizzja u imlijhom b'kull ġid. Jitfakar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħed għajnek fuq ċokon tal-għaddejja tiegħu. Iva min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħirja. Miek wejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Wera l-qawwa ta' driju xerret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla li ċkejkni. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħassib Izrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Għal-mawiet il-missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Il-mulej xabba l-dawk li huma bil-ġuħ tal-ġustizzja u imlijhom b'kull ġid. Il-mulej u s-Salvatur tagħna ibierek lill-poplu tiegħu b'kull barka spiritwali. Nerfgħu ħsibijietna lejh b'ratt il-ħajr u b'devozzjoni kbira nitolbuh. Mulej kbirek lill-poplu tiegħek. Alla ħanin, ħares lill-Papa u lill-Isqof tagħna. Żommhom qawwijin u sħaħ għal ġid tal-Knisja tiegħek. Kun twajjeb mulej mal-għażiża art tweljedna. Biet minna kull xorta ta' deni u ħsara. Iġbor lill-ulidek kollha madwar il-mejda tiegħek. Għamel li ħafna minnhom jimxu warajk aktar mill-qrib fis-safa, fil-faqar u fl-ubbidjenza. Ħaruf ta' Alla, iqaf max-xebbiet u lied gżirietna li jikkonsagrawlek il-verġinità tagħhom. Għatihom li jimxu warajk kull fejn tmur. Ijet lil ħutna l-mejtin fil-mistrieħ u isliem tiegħek ta' dejjem. Saħħaħ il-qudiem magħna bix-xirka ta' kull ġid spiritwali. Mikiel qalilna li Marija tgħallimna u tfakkarna li tanniket ilena.
jew nippreżentaw hekk il-ħutna s-saċerdoti morda biex bil-għajnuna ta' Marija fis-salib li qegħdin jerfgħu huma jsibu il-għena tal-mulej fil-qalb tagħhom. Nitolbu. Smana tolbuk mulej. Inresqu wkoll f'riġlejn Omna Marija il-pellegrini li jiġu f'dan is-santwarju, partikolarment dawk li jiġu b'qalbhom maqtuwa li forsi għalihom hija l-aħħar għadba. Tolbuk mulej biex in dan il-post qaddis li kienet Ommok Marija li għażlitu biex tkellimna u tressaqna minn hawnhekk lejk. Tnissel f'dawn uħutna il-paċi u s-sliem tiegħek. Nitolbu. Smana tolbuk mulej. Ejjew nitolbu u niġbru dawn it-talbit tagħna bit-talba tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Mulej, aħna naqdu dmirna billi nofrulek dan it-tifħir ta' filgħaxija. Nitolbu l-ħnina tiegħek biex qalbna ma tedaqat taħseb fuq il-liġi tiegħek u nħarsuha ħalli joġbok tatina d-dawl u l-premju tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej jiberikna u jħarisna minn kull deni u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Li f'dan is-sagrament tal-ħaġib ħallejt ilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina dak l-braeda dak li rebħit ilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nejdu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-bira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arrus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-Qaddisi kollha tiegħu. Faru l-mulejn konġus kollha, sekku